Yada CBA Samuel Kwabado Badwam TV Badwam so na yada Apostle Dr. Ni te kutegwa se eni nkranshensam de do so no ye Badwam kase ansam no ne obeto bi enie GRTCC mpanifo se na agenti abo lorry fare ye betum tie no so ye de bebremo na fe yakwa akwhwe de ekopeken so ebo aban no abaso wofu allowance na waje afri aban empanifo na adwumayefo bi ensem sansemi ene sama hudo bi na no pay ye de bro Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook /Adom TV extra go TV 119 DSTV 280 ko YouTuber search Adom TV tube ne kwa adomonline.com ensemi ni sembebre wo ho Majoy Trish natadi bako ene shemi ko Instagram ni Facebook one more ho Majoy Trish benya ntade we ene ahodo bi enso ahye media fia amankwa tamaklo afia ni die mientie se den samni chemu ankasa etie Ghana Road Transport Coordinating Council de atodwa se free no kre no lorry fare no one more tumu ni nyina gina eye energy levy yi aban hyase enedai so na one more chocho ni Emmanuel ohene yebo a wono no de nsemi atodwa wo chemu se ne kwan ne nye spare person so ebo buburuja anti ka ho bi na wono atutumu coaches VIP coaches here call Kumasi ne adi say okọ no tier 1 city on full use na trip you use minimum 220 liters 220 liters now so you use na so 220 cities on a trip na so you 20 trips in a month we tier 4,400 cities levy it one no go is getting free ofin hu so man na do na adwene the ane de true for but we must say it ye be yen say say you know because okaka ni we are onko adwuma hofro ba bia bio kai no mu an obe odibe mind you ye side we nyina so no public sector workers atomo pay mu kakra drivers yen to market because we freelance intimi increase transport fares and ye increase transport fares no and my revenue stream no so nye so strong enough for betim dey increase ye drivers and so aketua ene ne America ho ye to so mienu ya to electricity mu Medin at the Prince Owusu Esiedo Adom News Kopeken so aban no abaso papa wonefu allowance awoso waje afri na adwumayefo ensem ministers no wasoafo ne CEOs no ne ade waje afri wonsem no ne kwanso ano no Kopek echiremu se fuel allowance ade a mfie bebreni no article 71 office holders ani asoafo aban ayi wonom na wonya so mfaso sanse ne botaye ene se asoafo yi wonom akoni abedie mu no wo ho behare wonom watumai wonom adwuma yie na okosoa echiremu se wonhwehwemu a waye ne nansen ada na di se bosumi bia aban soafo bia enya fango liters no 833 liters anase se ye kana gallons mu a 185 gallons eno en wachiremu se yade a ha adwene pa emfa ho se aban soafo bi wo honom a bosumi ahodo bi wo honom kura fango a wonya no edoso echen wonhwehwemu a woyeye na saa hwehwemu no eda di pefe mamanfo nyina ehunu sika dodo a aban etua aban soafo ma wode to fango na no da nchen kura no a wasan so ma wonom abefo ahyen na ebribia nso wasan esiesie ma wonom wachiremu se wonom de wagidi ye paasa aban soafo de wose aban ema woni ekon ho de se de beya enkoba se wode won ho be hyeketa se eni proyemu nanso ni nyina mu no wasan so gidi ye paase sika wode tai wonom achi se be obe wadwuma yie no obehu kwa obefa so ateso asansemi eni wogina so ede aboma mpanyini abaso se wasi gina yese sesei san hyehye ye ananka woma aban soafo ne wonwa aban yi wonse wonya adwuma wa aban mu fa nwo no wayi afri ho nanso ne nyina mu no Kopek ede tudwa se ewumusa mampanyini abone homoden de nanso wo hwe ne mu kwan se afoforo bi nso a wonum eye adwuma e wa aban mu no emfasode a wonum enya wonum adwuma mu no nso obeye mu enhwehwemu na se hu hia wate so se de beya emfa sikasemu haubia imejai omen so wade nkrata no ebe wiye mu no ena wahye aban enkran se
eto ahodoɔ bi a ɛda petroleum price build up so no wonye mu enhwehwɛ mu esan sɛ wɔkyerɛ mu a eto ni bi wɔ hɔ no mu a ada so ache na wonyi mfiri hɔ no mu sɛ de be ɛbɛboa ama wangana city levy foforo a wɔde bɛto fa ngo so no enkoba sɛ kitawonsabo so me de to so di nsia ya wo hyase de ayɛ adwuma no ebenya nsunsuan so ɔbɔne ɛwɔ ahyenkafo ɛne akwantufoɔ nyinaa so wasansem we mu no ekokuma wɔ mmra hye fie mu hu ne sɛ fancy bi na ban no ɔde bɛgye wɔ safu allowance ɔso wayi afiri hɔ no wɔnkyerɛ mu eni. If the president wants to really show that he's committed on this fuel allowance and the cutting down of fuel and scrapping of it, I'm challenging them to close down the fuel depot at the castle, and that's at Jubilee. Because with that, then that means they are no longer going to take the fuel for free. Number two, who is a political appointee? Because the publication said political appointees. Does it include ministers? Does it include CEOs? Does it include presidential staffers? So who are the political appointees? Are you just talking ministers or deputies, or ministers, deputies, CEOs? Again, I need clarification on what is the definition of the fuel allowance. Na no si yape na commander edina eguafo abrim emra hyebedwani Samuel Atamils editu just say agina ya mampanyini esie no edi adanse se waye krado so obebo o man sika ho ban. I think it's a great idea. Do you know how many government vehicles we have? So many government vehicles, and I think it's setting a good example that they should buy their own fuel. I think that would be good for the nation, yes. But you see, they are private. Is it for the private vehicles, but not necessarily for the ministries? So if it's their private vehicles that they should, not private vehicles, but the vehicles that they use for business, and if it's cutting it off, I think that is good. Yanto Adom TV Badwam kase no so na yem konsam foforo mu na so man NDC amanyuko ye wo ho na wonmo ade kosim mu odin aba abonten na ni nyina ne gina video bi ene na monten e kire se wo mensin krache pani no ene drip machine bi ene waje mu na nkrofo de anaso wono support se emfanya galamsey ade hie se no kure bi anim e won troya e koso wo DC no ho yenti a yeni abran se yatena se ahwehwe mu a ye di akira ye hu ba bia video no efriba enti ye hu ne se ayo bi na ahyeda no peso ku DC ehun fi se na yentena ye nyina be sori ne afam video so abokoko se ye hwehwem na wo a sa video yi wo a wa hyeda egu DC hu fi emra kwan bia so ye no bedi Clarence assigned it to just say one mention crash in we obia seba ekun a website e wo kwan boni amanfo fa so etu fo magudi a wo bone ho modin e wo mu pa ne senti enya de se wono kura no wode ne ho be hye saa no yoyi mu ndi ye enwanwa se djuma wodi bo so ma ya ahemfo ne ye ma mene papa nom ye nua no kro nkito no mani age na omo bo age no so se yewura ye da asese nyame ayiwa mai hwan no wa hyeda se opeso ogu na nimas ya ayeti so ama ha yesi empre ne yempre china bi se yewura yehu se yoyen ebebo so aban yanto so na nipa ba ko a wo small scale miners association ye Christopher Siedu ene wo kasafa Ghana Gold Board kwan ya ye tono no ye shadodo o se yesa igu won mo adwuma ne mu nkyeremu ode ba ye ene and the price that 8,200 first and government in the SSN na price that 12,000 to 13,000 but yen hwe because Gold Board above Ghana you need problem with Gold Board your problem with Gold Board ni say on shena price ni engineer yi because supplies ebegina 11,000 emma minor obi eni ho bekasa empo ebegina 10,500 11,000 obi eni problem emma government because tamana omoto no 12,000 to 13,000 I think say omo de kwa omo so nyamfaso so mu nyamfaso anka omo moto no sa price no nti sa ban say ono no beja tode o say oto ni ye e de maye because space na so different 4,000 there enye easy nti na ye ka ye nyina ye pe Gold Board no Gold Board ye ni ya me sure say omo do mu gold empeso mboto no mbe yi gold na pie e de ato Nenkasiye mu no woche se wo hwa na muntu aban efa so akon wona etu garamse na omuta na chi nanso ka me akwa se task force do na etata wondwumadie se obi gbo galamse small scale mining na aya de bebre but
Your mining company be bro moja amrato. No de ya mpenifo na je otum friend dam. Yehu eno kura kunipa mo a obi anya hu ye. Ba obi adwin yanko saa de no so. Na ye de ani asi small scale mine so yesre omampanyi jomama say yes small scale mine for ye onmu gidie. Enti na ye say ya daje nyina de man no. Nti epese waba no oboa na small scale mining ekoso na ye ni yie na Ghana fa ntoma pafra. Make us say local government service council ya pa won ho ntoma we ye de etoso ensia wonuma ne se won betumi aboa na enkronkuma mu mpuntu nso atumi akoso Adom kase edebe. Ye wo obi a ohwe omu so manage omu post omu recruit omu eno na efre no head of local government service na nkasa gitum se adwuma wo ha e wo se omu hwe se ye recruit nipa omu ye adwuma wo ho se ye hwe omu so discipline absenteeism punctuality accountability ni nyina ye council no na be ye nhihya ye be implement and make sure say aban adwuma ye for ye ne wo se omu ye. Ekuase na danso a wo yedwem tinani a woda local government service council no ano ekasa yemu no ene wodi tuja se ye hyebo se ye be ye ni yie esane se oman bia no se national development because wa efi grassroots ena ye nim se Ghana fo nyina ne ye mampani edi wo mu GDA to national local governance so se yebe ye dwumadin na ye de aboa omanu nkoso enti no me council members na ye pese ye share Ghana for bo say yebe ye de yebetumi, and we know say with the support of His Excellency the President and the Honorable Minister for Local Government no edwuma no yebe ye. Executive Director da Kaizen Institute for Labor Economics ye Dr. Anthony Yauba odi tuja se eye akenkan aye ekoso wo memo eye national census no kebe ya wo mo ni nkohu pa ne ehunu wonu mu a eni adwuma ye no ye mfa kwan ahodo ebe faso beboa wo mo na enei 24-hour economy ne de ohun ne se betumi aboa amansakra ye aba wosa kwan ne so sa 24-hour economy ade e sha se no sa bra na me secretary general of TUC ana me ka kire President Mahama sa de we utumi ya abesi Ghana kra if you say ye babru no bebre awie school omunye adwuma nye ye sori nso ani e blame omo o de nkwara ko school o makoye ne o so omo koye o maba obi person ye economics kra say economics ni ho kokoye we akoye waba mana adwuma nye o say mo course na mo koye no nye anya sa ne ye no. President the Ghana Catholic Bishops Conference Most Reverend Matthew K. Jamfi enso den sem sei etudwa asɔno nko a ye bebre se wo kan nipa asɔno nko afa be wa adwuma ma wo behu se na be se ne tua taxes a wo behu se asɔro no oye niema bebre na ya hu se ye nko a ye ntimi nye se adwuma no enu ntina ya twetwe aba ne adwuma adwene gina so ene ankora nso adwene gina se de be ya nipa bebre mabunu no titiro benya adwuma ye ntini ma ya ye enhyiamu bi etisei zongo hene ya wo gomo anyanya no wo gomo is mensi mu mfinfin mantemo ye sariki Abdullah Isaka Giwa ne buofu wo mra hye bedwani pa fiso hu ne semfie numu ni wonye hwe ewo ho many about the whole body many NDC party body na ne kasa Excellency Jomama ona odi omuna kan se gomo man ewo Ghana man gomo man omoyi ye tuchini ino omoyi ye ba kwamanye gomwama ye hina mpumtuo se ye ka ahemfu wo Ghana memu ana central region nana obrifu ahuna ko ankobia oye gomo asin a champion on my hin oye bi na obomodin ino oma ahemfu so sabi ye hu akakanso e kosoro enti se oye dami na se sabi onyam pumtu ewo ni asuye ya na abanu oye bisu biaka na nye ne ye na hemfun kakramba enti ono ntumi nka nye ode ka na ema ye hu de MP nu aye nya no MP aye nya no se MP nu ma nani amba fom na wanhwe na wanye me ode oye
Dimagoma East, Nagoma East in Pantamfra. The 2018 is around the corner. We'll go 2028. It's around the corner. We are going to electing out. Yenye no so na Adom TV Badwam kase no yemfansi ha ni adase omre ani adaje. Wadaroma twa ye yenche fa de bonkrata no ne Adom online stories no ento so.